Vjerovatno ste čuli šta je Filip rekao sve u onom intervju. A sada da čujete šta ja mislim o tome i imam osjećaj da je Filip neko sa kim bih ja mogao da se družim privatno. Jer da ne snimam ovaj video, bio bih na istom mjestu gdje je bio on jučer sa ekipom. Mislim negdje na roštilju, ako me razumijete. Ali nije samo to razlog zašto osjećam da bih mogao da se družim sa Filipom, jedino sa njim i sa Zvjezdanom, što se tiče realitija. Ali nije to tema. Tema je ono što je Filip govorio u intervju. Da li vi primjećujete da oni stalno pominju Filipa? I Stanija, i Maja, i Jasmin, to nisam ispratio. Ali i tabloidi. Filip je popularniji od svih njih. A šta je Filip rekao u onom intervju? Pa primijetili ste da... Šta mislite da li bi Filip ušao u Elitu 9? Sad, da ga pozovu. Mene to ne bi iznenadilo. Međutim, primijetio sam da voditelj kao od Filipa postavlja mu pitanja o Asminu, o Maji, kao da njima hoće da podigne popularnost preko Filipovog imena. Da li se i vama čini tako? Ali ono što sam siguran, kad bi Filip ušao u reality bi barem 250.000 puta bio gledaniji. 100% bi bio gledaniji sigurno. Šalim se ovo za 250.000. Ali voditelj pita Filipa da li je primijetio da je Asmin preuzeo ulogu alfa mužjaka u Eliti 9. Valjda ja ne pratim pa nisam to primijetio. Ne mogu da vjerujem da je neko kao Asmin, da ga voditelj smatra alfa mužjakom u Eliti 9. Gdje su onda ostali? Elita 9, Elita 10, treba će im zanimljivih alfa mužjaka. Ali isto čuli ste kada ga pitali su ga kako bi on pobjedio Asmina i Filip kaže svojim sarkazmom i ironijom bi pobjedio Asmina, ima li neko da misli drugačije? Šta je još Filip govorio? Malo me zbunio kada je voditeljka ga pitala šta je Asmin rekao nešto o Fidelu Castru i ja nisam čuo da je Asmin to pominjao, ali Filip kaže da je nekako siguran da Asmin ne zna ni ko je Fidel Castro. A Filip zna da on i Castro imaju iste inicijale. Bravo za Filipa, ovo ja nisam primijetio, niste ni vi. Ali ono glavno, kada su od Filipa voditeljka tražila da ocijeni koja djevojka je najzgodnija u Elite 9. Ne znam zašto mu je nabrojala Maju, Staniju i Anelu. Ja mislim da ostali djevojke nisu ništa manje zgodnije od njih, a neke čak mislim da su i više. Ali Filip je procijenio mada je prvo pomenuo Aneli i rekao ono što ne znam da li će se dopasti Dalilinim fanovima. Da ga Aneli podsjeća na Dalilu i onda kaže Staniju na prvo mjesto. Meni se ipak čini da se Filipu više dopada Aneli. Ne znam da li je to da Asminu vrati za neke stvari, ali možda i griješi. Ali ono što je sigurno, Filipu se i dalje dopada Dalila. Čim je on nju poredio sa Aneli i čim on nju pominje i čim je ne pominje u posljednje vrijeme tamo u svojim live-ovima na TikToku. Ima tu nešto, nije to tek tako. Ali na drugo mjesto je stavio Aneli i tek na treće Maju. Šta mislite šta bi Maja rekla na to? Ne znam, nisam siguran, a vidim da tabloidi već to predstavljaju kako se to čekalo, Filip se uključio i obratio Asminu, a vidim tu Filipovu i Majinu sliku. A na drugom mjestu vidim Filip poručio Asminu i posle Filipovih reči Asmin neće smjeti da pisne. Ja mislim da će smjeti itekako jer je Filip previše daleko od njega. I da će Asmin sada još više početi da pominje Filipa samo da bi, nemam drugi izraz, glumio mangupa pred Majom. Slažemo se oko toga. Ali ono što sam siguran da će još biti danas u tabloidima vijesti o Filipu, ima još nešto što sam siguran. Kako se zove? Filip sada kada bi ušao u Elitu 9, a Maja u vezi s Asmin.
Mislim da Filip ne bi morao da kaže Maji da ako hoće sa njim odmah da bude u vezi, treba da prekine vezu sa Asminom. Maja bi to sama shvatila, ne mora Filip ni da kaže. Čim se Filip pojavi na vrata, Maja bi rekla Asminu zdravo, da li bi se onda Asmin pomirio sa Stanijom? Mislim da to nikome nije važno, pa ni Stani. Ali čim bi Filip ušao na vrata, Maja bi se pomirila sa njim. Sad šta ima još tu? Ono što je Filip komentarisao ostale učesnike, ja to uopšte ne želim da komentarišem jer ne želim da učestvujem u podizanju popularnosti Filipu Đukiću, Janjušu, mada sam primijetio kod Filipa da ih on ne želi da komentariše zato što, a poznanici su, ali je Filip dobro primijetio kako je Janjuš sujetan. Janjuš, ne samo Janjuš, svi ovi u realitiju koji govore da je Filip njihov prijatelj, a ne govore to u ovoj sezoni realitija. Ali je Janjuš valjda čestitao Filipu praznik i Filip je to primijetio. Ali je također primijetio da ga Janjuš uopšte ne pominje, inače ima tu nešto, Janjuš je malo ljubomoran na Filipa, svi su reality učesnici ljubomorni na Filipa, jer popularniji je od njih, ne mogu da izađu na kraj sa njim kada se svađaju i to je to. Ali šta sam još primijetio? Pa ovo što Asmin sada počne da pominje Filipa, ja mislim da to nije iz Asminove glave, već je njemu da prenesu ovo, ali bilo je zanimljivo i kada pita voditeljka Filipa šta bi bilo da Asmin dođe u Crkvenicu. Pa ne znam sad šta da kažem, bio je Stanislav u Crkvenici sa Majom, Filip na to pa nije ih ni primijetio. Pratio sam tada reality, pratio sam šta se dešava, Filip to nije primijetio, kao što Stanislav nije primjećivao njega. Stanislav uopšte nije pominjao Filipa za razliku od Asmina i ovih ostalih. Ali priznaćete da ostali pominju Filipa samo kada treba da sebi podižu popularnost. Rade isto što i ja, a u realitiju su. U realitiju su i ne mogu da vjerujem da su toliko nepopularni. To je zato što ne znaju da se šale, to je zato što kada slijede uputstva od produkcije, oni slijede baš onako kako je rečeno, a ne znaju da malo improvizuju, kao što improvizuje Filip. Zato on i jeste najpopularniji. Sad, malo mi je čudno ili sam ja propustio. Čuo sam da su Filipu čestitali ćerkin rođendan, pitali kako je proslavio, on kaže nije bila kod njega, nisu pominjali Alex. Ja mislim da je to, pa da bi to trebalo da bude glavna tema, ali pošto je njima važnije da dižu popularnost realitiju i ovim ostalim nepopularnim reality učesnicima nego takve stvari, nema veze. Šta mislite da bi Alex rekla na onaj Filipov intervju? Mislite da bi joj smetalo to što je Filip nije pominjao? Mislite da bi joj smetalo što je pominjao Maju, Staniju i ostale? I ne znam, meni je intervju djelovao zanimljivo. Šta vi kažete na onaj Filipov intervju?